Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu reagovao je nakon što je poslat skandalozan prizor sa protesta protiv nasilja u Beogradu, na kojem je prikazan obešen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Saopštenje prenosimo u celosti. Odvratni i bolesni prizor obešenog predsjednika Republike Srbije danas je bio glavna slika na protestu protiv nasilja, samo mjesec dana posle strašnih zločina koji su potresli naše društvo. Nijednom normalnom čoveku na svetu nije normalno da vidi poziv na nasilje prema bilo kome, pa još kad je to na skupu koji je protiv nasilja. Svaki bi se narod postidio ove scene iz našeg Beograda, jedine metropole u ovom delu Evrope. Nemojte misliti da se ovome naši neprijatelji raduju jer nas vole, jer nam žele dobro. Ljudi dragi, ovakve sumanute i nakaradne transparente ne nose rodoljubi, ovo nisu patriote, ovo su pojedinci koji mrze sve svoje, koji veliči nasilje i smrt, kojima ne znači ništa život. Ovoga bi se stideo svako ko ima kritičku misao i nema strah da iskreno pogleda u oči. Ovoga bi se u svojoj zemlji stideo svako ko vam tapše na ovakve bolesne pozive na linč u vašoj zemlji, stoji u saopštenju za medije.